وضحكك وأنت تفعل الذنب ولا تبالي بنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب. Günah kılıp atıp, katkırıp, külüp, cırtаңдап, arak içkenler, başkalar şampan içip at. Günah kılıp jatıp külgönün Allah'ını karap turganına köngül burbastan kılgan günahından da oğurrak günah deydi. وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. Köngül bur. Bir günah ötüp ketse, günahga jete alбай kaldың da. Çıksan balдар ketip kaptır oturuşka. Jete alбай kaldың. Bir günahga bara alбай kalıp kaygırganın, bugün biге bara alбай kaldım, kazinoga bara alбай kaldım, atam çıgarbay koydu. Günahının ötüp ketkenine kaygırganın oşo günahdan da çoğurak günah deydi. Bağımdatqa tura alбай kalganga kaygırasın mı şunday? İbadattın ötüp ketkenine kaygırasın mı? İçinde aytasın, ya hasrat, oy, barsam bolmok ele, jetsem bolmok ele, dostlarım hazır jırgap atat, oynap atat, bara alбай kaldım dep kaygırganın oşo dostların kılıp jatkan günahdan da çoğurak günah. وحرصك على أن تستر نفسك وأنت تفعل ذنب ولا يطر قلبك لنظر الله إليك أشد عند الله من الذنب. Hareket kılasın özüңdü jaşırуу үчүн. Pardan жабып коюп, светти өчүрүп коюп, эшикти бекитип коюп. Özüңdü günөө кылган кезде жашырууга аракет кылууң дейт. Бирок Алланын көрүп турганына, периштелердин жазганына көңүл бурбай, жашынууга аракет кылганың ошо жасаган күнөөңдөн да чоңураак күнөө дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Günөө кылып жатып, рақибун атид эки периштеден уялбаганың ошо кылган күнөөңдөн чоңураак дейт. Эгер ар бирибиздин оң жак сол жакка бирден камера коюп койгондо, кылык жоруңду жазат деп, биз камерадан көбүрөөк коркот элек. Бирок биз аманту биллахи ва малаикати ва кутуби ва русули, иман келтирем Алланын барлыгына, бирине, китептерине, периштелерине, элчилерине де. Периштелерге иман келтиребизби? Бирок периштелердин турганына эмне коркпойбуз анда? Келсең камера барбы дейсиң, пара ала албай калат. Эч ким жокпу? А камерадан корксоңчу эмне үчүн Кудайдан коркпойсуң? Айтпадыкпы, биз периштелерге иман келтиребиз, Алланын рахматынан караң. Оң жактагы периште, сол жактагы периштенин жетекчиси, командиры экен, башчысы. Аллах эмак койгон. Bir günah kata kılıp koysan, sol jakta жазайын dese bulay etken, жазбай tur deytken. Balkim tövbe kılat. Ha, жақшы niyet kılıp koysan ala şart jaza koyet eken. Kıl elegin dele. Kılsan, ihlasına karata 10 ise 100 ise kövrök jazat. Şaşpa жазба deytken. Bu jönlü oyladı deytken. Hazır kılıp koysa bazı tövbe kılar deytken. Günөө урматтуу мусулман бир тууган бир элди талкалап жок кылат. Биз мындай ойлоп эткенбиз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи